Hiyo watu ya ukabila? Watu ya ukabila? President William Ruto athiete na mbere gukirira atongoria a mung'ethaniro aria arerekeria Njino na irumi nditu iria irahaka ndaka wabici ya president. Ile mtu ya pepo mbaya ya ukabila? Akiaria ari kaunti-ini ya Vihiga ruguru rwa bururi kuria arambiririe irumi ici, president augite ni ehotoreire atongoria aya aria oigite ni mekuonana nake akiheta kumatacukiria makinya mahiu. Huyo mtu ni kumbafu sana na nitamunyorosha. Kwanza amenijaribu, atajua hajui. Atajua hajui. President oigite uria wari munini wake Rigathi Gachagua no kurura rurura bururi-ini indi gutire kindu angituika na gutire giturwa angiikarira kumana na kuhagurwo gwake. Hautaongoza mahali popote, hautaongoza mtu yeyote, na hautaongoza kitu chochote. Ruto uria uruguritie nyumba cia thirikari iria ciakitwo itura-ini ria Milimani kaunti-ini ya Vihiga ni ahuriire ndefe mubango uyu wa thirikari akiuga niguo kuhatura a Kenya aingi kuma thina-ini wa gwaturanga migunda niguo gwaka uikaro. That is why affordable housing is going to solve the big problem we have of land fragmentation in Vihiga and other areas, so that we can have land for growing food, we can have land for cash crops, and then we can move people to settlement courtesy of affordable housing. Hau kabere president ni akuruguritie waki wa kuraihia reri ya SGR kuma Naivasha guthie Githumo kuria muthi wa Jumamothi atanyitwo kuruguria uraihia wa reri iyo kuma Githumo nginya Malaba. This will establish a continuous artery of nearly 1,000 kilometers from Mombasa to Malaba, a corridor that will not only move goods, move people, but also secure Kenya's place at the center of Africa's continental trade. President oigite kuraihio kwa reri iyo nginya muhaka-ini wa Kenya na Uganda niguo kuguna utonga wa bururi ona makiria kuria anirire reri ya SGR ya mirigo ikuretwo kirehera bururi ciringi bilioni 1.6 o mweri. Ngiribotera Inooro TV, retwa riakwa ni Mwangi wa Mainam.